46 Surma constituency Jamthum village committee ne 2 nong ward jonokamini paralysis engai thongaro kalaijak takuk Chittoranjan Debormano thangi chubalakha Surma TWF block committee ni adungsong aro thangi manjakha Tipramo Khoi political district working president Boromgonang Trithik Deborma YTF district organizing secretary Boromgonang Utpol Deborma TWF treasurer Gitarani Deborma monitoring committee ni member jete kobuni adungsong obo mukha tabuk mas kaisa ni kisa bisiro mukha angkai tam khainai angbo tabuk angbo sakcholiya jerai rok chiko ang khalai kai je joto samung bo nani tai ang joto no koi horo chubana ni bagai anu busai sakchaya ni bagai ang joto no koi hota kaisa sini sisoli suruma block committee hoite sungoro kaisa haya naina ni phayo paralysis wngkha bono sungkisa suba surna phayo sinoro jotono tongo borini hoite bo tongo hingkai sini Khoi district ni sarbo tongo political oro sino phai tong mani sar actually working president Khoi political district working president sar Tridit Deborma sinoro suno sungbai oro jotono manja phaika abono sungoro kisa sini je Chitto Deborma bini sakhane naina hani phainai sungoro jotono kichini je subaka genarok tabuk siminde nainai na hamya sak jora bono nai thanai kokhe to sung tabuk je manmani chubaka sung oro hamyasa to naina ni hani to bukha khlai tongo sung oro chita khlaian o thaini bung rok hingka o thaini mung hingka Janakram 2 number ward nin sinima ani simon sinimung hingka block TWF ni block treasurer kita Deborma